Muraho neza none nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ku isomo rya 34 kuri level ya B1. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibidukikije hanyuma n'uburyo ushobora kubibungabunga cyangwa se kubifata neza. Lektion 4 und 30. Lektion 4 und 30. Umwelt und Umweltschutz. Ni ukuvuga ngo ni ibidukikije n'uburyo tubirinda. Yego. Tubanze turebere hamwe amagambo tuza gukenera. Die Umwelt verschmutzen. Die Umwelt verschmutzen. Ni ukuvuga ngo ni ukwanduza ibidukikije. Verschmutzen. Ni ukwanduza. Noneho rero die Umwelt verschmutzen ubwo ni ukwanduza ibidukikije. Die Umwelt belasten. Ni nko kuvuga ngo ni ukubangamira ibidukikije. Yego. Die Umwelt belasten, kubangamira ibidukikije. Die Umwelt schützen. Die Umwelt schützen. Ni ukuvuga ngo ni ukurinda ibidukikije. Für die Umwelt kämpfen, kurwanira ibidukikije. Für die Umwelt kämpfen, kurwanira ibidukikije cyangwa se kubirinda kugira ngo bitangizwa. Der Abfall cyangwa se Müll. Ni ukuvuga ngo ni imyanda. Ni der Abfall cyangwa se der Müll, imyanda. Müll entsorgen. Müll entsorgen. Ni ukuvuga ngo ni ukujugunya imyanda habugenewe. Müll in Haushalt sortieren cyangwa se trennen. Müll im Haushalt sortieren cyangwa se trennen. Ni ukuvuga ngo ni imyanda yo mu rugo. Sortieren ni nko kuvuga ngo ni ukuyishyira mu byiciro cyangwa se kwitandukanya. Yego, kwishyira mu byiciro no kuvuga ngo hari imyanda ibibora, hari itabora, iyo myanda yose ukagenda uyitandukanya. Umweltschutz ni ukuvuga ngo ni ukurinda ibidukikije. Umweltverschmutzung ni ukwanduza ibidukikije n'ubundi. Iri ni ijambo rimwe. Iyo tuvuze ngo Umweltschutz ni ukuvuga ngo ni ibidukikije, ni ukurinda ibidukikije. Umweltverschmutzung, kwanduza ibidukikije. Müll entsorgung ni ukuvuga ngo ni ukujugunya imyanda. Die Mülltrennung, gutandukanya imyanda. Abfall verursachen ni ukuvuga ngo ni uguteza umwanda cyangwa se kurema umwanda, niko twabyita. Unnötigen Abfall vermeiden, ni ukwirinda imyanda idakenewe. Die Mülltonne. Die Mülltonne naho bashyira imyanda cyangwa se ahabugenewe gushyirwa imyanda. Die Mülltonne nahashyirwa imyanda. Yego. Etwas in die Mülltonne werfen. Ni ukuvuga ngo ni ukujugunya ikintu ahabugenewe. Yego, kujugunya ikintu ahajugunywa imyanda. Akenshi Mülltonne ni indobo zijugunywamo imyanda. Yego, bitewe n'ubwoko bw'iyo myanda. Izo ndobo ziba zitandukanye bitewe n'imyanda iza kujugunywamo. Kuvuga ngo Mülltonne ni indobo zijugunywamo imyanda. Yandi magambo mwaza kureba amafoto zigiye zitandukanye bitewe n'ubwoko bwazo. Der Kunststoff, mu bwinshi ni die Kunststoffe, ni ukuvuga ngo ni plastique, ibintu bya plastique. Der Schadstoff, ni ukuvuga ngo ni ibintu byangiza. Yego, der Schadstoff, ibintu byangiza, mu bwinshi ni die Schadstoffe. Yego. Die Stofftasche. Die Stofftasche ni ukuvuga ngo ni amabage cyangwa se ibikapu biba byavuye mu myanda yasubijwe mu nganda ikongera igatunganywa. Yego, der Mehrwegverpackung ni ibintu ushobora guhahiramo ibintu cyangwa se gupakiramo ibintu ukongera kubikoresha, biri reusable cyangwa se bikoreshwa kenshi, bidakoreshwa rimwe. Die Verpackung naho gupakira ibintu nyine. Verpackung naho gupakira ibintu. Die Einwegverpackung ni ibintu bikoreshwa rimwe gusa. Die Einwegverpackung ni ibintu dushobora kuba twahahiramo ariko bikoreshwa rimwe gusa bigahita bishira, ntibyongere kongera gukoreshwa. Yego, ni ibintu bihahirwamo rimwe bigahita birangira ntibyongere gukoreshwa. Nibyo twita die Einwegverpackung. Die Umweltprobleme. Die Umweltprobleme. Tugiye kurebera hamwe ibibazo
yego ibibazo by'iki, ibibazo by'ibidukikije cyangwa se ibibazo ibidukikije bihura nabyo, yego Klimaveränderungen durch den Treibhauseffekt, ni ukuvuga ngo ni uguhindagurika kw'ikirere, yego binyuze mu cyitwa greenhouse effect. Erderwärmung ni ukuvuga ngo nabwo ni ubushyuhe bukabije cyangwa se global warming. Zerstörung der Regenwälder ni ukuvuga ngo ni ugusenyuka kw'iki, kw'amashyamba cyangwa ni ugusenyuka kw'amashyamba. Flood, imyuzure, ni ukuvuga ngo ibi byose ni ibibazo ibidukikije bihura nabyo. Luft, Wasser cyangwa se Bodenverschmutzung, igihe umwuka, amazi cyangwa se ubutaka bwangijwe, yego. Andere Problem, ibindi bibazo ibidukikije bihura nabyo. Boden erosion, nicyo twita isuri mu Kinyarwanda. Boden erosion cyangwa se ozone layer, ni igihe agakingirizo k'izuba gafite ibibazo. Ozone layer. Wasserknappheit, Wasserknappheit ni ukubura kw'amazi. Waldsterben ni ugutemwa kw'ibiti cyangwa se ibiti bigapfa bitewe n'uko byanze gukura. Artensterben ni ugupfa kw'ibinyabuzima. Artensterben, gupfa kw'ibinyabuzima. Welthunger, inzara. Welthunger ni inzara iba imeze nk'icyorezo ishobora gukwira isi yose. Überbevölkerung, icyo twita ubucucike bw'abantu, kuba abantu baturanye ari benshi batuye ahantu hato, yego ni ukuvuga ngo ibi n'ibindi bibazo ibidukikije bishobora guhura nabyo. Der Umweltschutz, noneho uburyo dushobora kurinda ibidukikije. Was kann man im Alltag tun, die Umwelt zu schützen? Niki umuntu ashobora gukora buri munsi kugira ngo arinde ibidukikije? Wir sollten auf jeden Fall frische, unverpackte Lebensmittel ohne Einwegverpackungen kaufen. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kujya tugura ibintu bidasaba ko dupakinga kugira ngo tutagura Einwegverpackungen, kugira ngo tutagura ibintu biza gukoreshwa rimwe bigahita bijugunywa. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kugura ibintu biri fresh cyangwa se bikiri bizima, bidakeneye ko tubishyira muri envelope, kugira ngo tutaza kugura ibintu bikoreshwa rimwe bigahita bijugunywa, kubera ko ibyo bintu nibyo byangiza ibidukikije. Yego, viele Produkte, die wir täglich kaufen, sind in Einwegverpackungen aus Plastik verpackt. Ibintu byinshi tugura buri munsi tubishyira mu manvelope akoreshwa inshuro imwe, aturuka muri plastique. Ayo manvelope aturuka muri plastique. Darauf soll man verzichten, ibyo umuntu akwiye kubireka. Zum Beispiel Getränke sollte man unbedingt in Pfandflaschen kaufen. Urugero, ibinyobwa umuntu akwiye kubigura nta kabuza, ni ukuvuga ngo mu macupa yongera gukoreshwa. Pfandflaschen ni ukuvuga ngo ni amacupa uguriramo ikintu, ariko ayo macupa ukazongera kuyajyana ukayagurirwa n'ubundi. Nimba nguze nka fanta, ndayirangiza nimara kuyinywa, hanyuma iryo cupa ndisubize, nimara kuyinywa iryo cupa nzarisubiza aho naguriye iyo fanta, hanyuma iryo cupa bongere baringurire. Icyo gihe ntabwo mba nangije ibidukikije. Ni ukuvuga ngo rero Pfandflaschen niho umuntu yagakwiye kujya agurira ibinyobwa muri ayo macupa yongera gukoreshwa. Es ist wichtig cyangwa se absolut notwendig, Haushaltsabfälle zu verwerten. Die Plastik- und Papiertüten kann man immer wieder benutzen. Ni ukuvuga ngo ni ingenzi cyane kuricyclinga imyanda yo mu rugo. Ni ukuvuga ngo kuricyclinga ikintu ni ukuvuga ngo ukakijyana mu nganda kikakorwamo ikindi kintu. Iyo tuvuze kuricyclinga ikintu ni ukuvuga ngo nk'imyanda ni ukuvuga ngo imyanda yo mu rugo ikwiye
ni ukuvuga ngo ni ingenzi cyane ko imyanda yo mu rugo yongera ikajyanwa mu nganda igakorwamo ikindi kintu. Yego, to recycle ni ugukorwamo ikindi kintu. Urugero, die Plastik und Papiertüten kann man immer wieder benutzen. Ni ukuvuga ngo plastic tüten cyangwa se papier tüten, ni ukuvuga ngo twabyita nk'amamverope cyangwa se ibikapu ariko byo guhahiramo, yego, biba bikoze muri plastique cyangwa se mu mpapuro. Urugero twavugamo ni nka envelope. Envelope buriya ni papier tüten kubera ko ibikoze mu mpapuro. Rero niyo mpamvu bari kuvuga ngo ni byiza ko rero papier tüten na plastique tüten zongera zigakoreshwa, ntabwo ari izo gukoreshwa inshuro imwe ngo zite zijugunywa. Yego, die Plastik und Papiertüten kann man immer wieder benutzen. Amasashe yo muri plastique cyangwa se yo mu mpapuro ni byiza ko agira ute ahora akoreshwa. Man soll auf jeden Fall alle Produkte in geringen Mengen kaufen, die wir dann verbrauchen können, ansonsten landen sie in Müll. Ni ukuvuga ngo umuntu ni byiza ko ahaha ibintu mu kigero gikeya ibyo ashobora kumara, bitabaye ibyo birangira byose bibaye iki? Birangira byose bibaye imyanda. Auf jeden Fall muss man sich daran gewöhnen, den Hausmüll zu trennen und ihn dann zum richtigen Container zu bringen. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kumenyera gutandukanya imyanda yo mu rugo hanyuma akanayishyira muri container yabugenewe. Statt gebrauchte Artikel wegzuwerfen, sollte man sie lieber verkaufen. Aho kugira ngo ibintu byakoreshejwe umuntu abijugunye, byakabaye byiza ahubwo agize ute abigurishije. Alte Textilien müssen nicht unbedingt entsorgt werden. Die kann man spenden, verkaufen oder aus dem Stoff etwas anderes machen. Ni ukuvuga ngo imyenda yashaje ntabwo ikwiye kujugunywa rwose. Umuntu ashobora kuyitanga spenden nko kuyiha abakene se cyangwa se kuyiha abantu batishoboye, cyangwa se akayigurisha, cyangwa se akabikoramo ikindi kintu, aho kugira ngo ayijugunye. Wenn man einkaufen geht, muss man immer daran denken, die Stofftaschen mitzunehmen. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu agiye guhaha ni byiza ko agomba gutekereza, ni byiza rero ko umuntu ajyana bage yo guhahiramo. Akenshi nizo bahahiramo zino Stofftaschen. Stofftaschen twabonye ko ni amabage aba yarakuwe mu bintu byabaye recycled, rero akenshi niyo abantu bahahiramo. Rero ni byiza ko iyo umuntu agiye guhaha agomba gutekereza kujyana Stofftaschen. Yego, es ist umweltfreundlich zur Arbeit mit dem Bus statt mit dem Auto zu fahren, dann spart man auch Geld. Ni ukuvuga ngo bigwa neza ibidukikije kujya ku kazi ugiye na bisi aho kugenda n'imodoka. Ibyo bituma umuntu anabika iki? Amafaranga. Energie kann auch gespart werden, indem sparsam und umweltfreundliche Haushaltsgeräte gekauft werden. Ni ukuvuga ngo amashanyarazi, yego, ashobora kubikwa. Amashanyarazi ashobora kubikwa mu gihe umuntu aguze ibikoresho byo mu rugo bishobora kubika umuriro kandi bikaba bitangiza ibidukikije, biri umweltfreundlich. Ni ukuvuga ngo ari ibintu nyine bigwa neza ibidukikije. Yego, man kann das Haus mit Sonnen oder Windenergie heizen. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gushyushya inzu akoresheje izuba, yego, akoresheje izuba cyangwa se imbaraga ziva hehe? Imbaraga ziva mu muyaga cyangwa se n'amashanyarazi aturuka mu muyaga. Eine Heizung mit Öl ist viel teurer und belastet die Umwelt. Ni ukuvuga ngo Heizung ni ibikoresho biba bishyushya
mu nzu. Rero ni ukuvuga ngo Heizung iyo zikoresheje amavuta birahenda kandi binagira ute, binangiza ibidukikije. Ni ukuvuga ngo erneuerbare Energie wären, ni ukuvuga ngo ni imbaraga zisubira, niko tubyita mu Kinyarwanda. Die Wäsche unbedingt auf natürliche Weise trocknen. So kann man ganz viel Strom sparen und auch die Wäsche schonen. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko umuntu yanika imyenda cyangwa se ayumutse akoresheje uburyo karemano. Mu yandi magambo ni nko kuyanika ku muyaga ikuma, kugira ngo umuntu abashe kubika umuriro. Strom ni amashanyarazi, kugira ngo umuntu abashe kubika umuriro w'amashanyarazi, hanyuma n'imyenda yume neza, hanyuma n'imyenda ikuma neza. Auf to go becher muss verzichtet werden. Wenn man Kaffee oder ähnliches kauft, kann man immer eigenen Becher mitnehmen. Ni ukuvuga ngo auf to go becher ni system cyangwa se buno buryo abantu bagenda nko kuri cafe bakagura cafe bakayigendana muri utwo dukombe. Utwo dukombe akenshi tuba dukoze mu mpapuro, wamara kunywa cafe utwo dukombe ukadujugunya nko ku muhanda cyangwa se mu myanda. Ibyo ngibyo bigomba kwirindwa, ahubwo umuntu mu gihe agiye kugura ikawa akajyana igikombe cyiwe. Ibyo ngibyo bifasha kurinda kwangiza ibidukikije. Yego, ndabashimiye cyane. Kanda subscribe hanyuma usangize inshuti zawe izi video. Icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo ucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage mu rurimi tubasha kumva rw'Ikinyarwanda. Tschüss, auf Wiedersehen.